Pemirsa, penincapan kasus COVID-19 ngawinang kemargiangnya ni pembatasan aktivitas ring mengkudang-kudang sektor kahanan inucap menados pialang sejeroning pengelimbakan pemulihan ekonomi Bali. Antuk punika, dana stimulus pemerintah majang dunia usaha kantun ke aptiang. Praktisi ekonomi Putu Krishna Adwitya Sanjaya Mausang, pengucuran dana stimulus banget kabuatang pinaka usaha ngemit sepisana nincapang daya beli krama ring tengahing pandemi COVID-19 puniki. Dana stimulus durung samian kerasayang ring pakraman kantos Agustus kali-tali kalidase. Mawinan nganutin prosedural wiadin administratif, dana stimulus patut dangan mangde rasio penggelontoran dana stimulus preside kesalurang leuwih ageng. Satyo stimulus majang krama parindikan sane patut kemargiang wantah ngukuhang miwah nincapang kualitas miwah kuantitas stimulus majang pelaku usaha kecil mikro miwah menengah UMKM. Tambis sangang dasa kutus persen pelaku usaha ring Indonesia wantah pelaku usaha UMKM sanikeni yus kaon pandemi COVID-19 puniki. Krishna mempengabdi strukturisasi miwah relaksasi kredit wiadin fiskal taler patut kabecikang malih teknisnya nih. Ngukuhang skup usaha antuk ngawigunayang teknologi informasi utawi digitalisasi. Ring tengahing pandemi puniki parindikan sane patut kautamayang wantah ngelimbakang daya beli utawi konsumsi miwah investasi pinaka penggerak panglimbakan ekonomi mangden enten sayan kaon. Mepaiketan ring pikobet resesi ekonomi ketarke pacang metu ring dalam negeri. Krishna Adwitya Sanjaya Mausang samian kanan pasti kekerasayang mawinan patut maut sahe mangde panglimbak ekonomi nenten nedunang. Penepasnya ne wantah kalih luwire nincapang daya beli krama miwah ngukuhang taler nincapang investasi domestik santukan kalih indikator inucap wantah selitunggil penyangga panglimbakan ekonomi Indonesia. Swardika Bisnis Bali.